Since Donald Trump ki lagda nambe chiminebu ki sijude gegab khaji ne ari dushu kaktom cheba gyabju wa molen chegyu tamtu tangba nami khati tangba daga sewa shunge choga chigi neba meba su gyuji demtun since Joe Biden ki siwan shebe jela chirden nangyu kelena yobje demtun since ki tuzu lebe kap siju nam chirden ki gaji tonju yemba nedu yeshibe choba chesing they can do unilaterally as well, or they can Since Trump chipu ledun mangbu nangba nam nangten chi la khonzu meba sutu gyure pena jushu kaktom yoba nam chiden chesi bata gyabju wa tseka soba nam la thetu gyuwa tongre samgi yu tezu thola sinzi la wangsha yobare Since Trump ki daga sewe shunge choka chi ki neba meba su gyu bezu nangbe genki ti te la longo shi ring la ngogo chung yobare ngogo wa shi ki sebu shi gyur chimi nebe ba namla gasu shuji ngogo ki buzi peju dang yu Since Trump ki zinjo ngome lashiti timge ki chaya namba tan jawa ziba ta kesi chuzo wome mutu nana ti kong ki shunge namla ropa nangyu kele na yu Now Congress will be able to help them and do it. Wengya chuzo wome chale na meba ta daga kongsu yoba chu neba kor timkan la du yoba ta timkan ki nyejar takju darna leshi yongsu gyasu chegu wengya kade langensu mutudu timdu chegu yenba ju yu Gushab Trump zingyong ki gyabju we siju nam jugdong chegu ne nedon go nyobu ta ting sabu chagyu reje nedon yeshibe judu But in terms of unwinding the asylum policies, Mexico sanzam tangzi chegu ta timge gi chimin nepo wa gache Gushab Trump ki MPP sewa dolu sarsu nangde chimin nepo wa nam Mexico ro gur jude ari chimin nepo timgang ki konzu nebabla takju chegu syobati meba so yuta gyabju war sungkyub chegu gyasu chegu ni nedun kabu chegu reje nedun yeshibe juyu nedun yeshibe nedun teni thola konzu lhobu chegi re samgi yu zinjong gozube gabla chimin nepo wa nam MPP dulu shirsung chimin nepo ba sarpa lensam chegu re since Trump ki chimin nepo siju la gyabgyo nan ken su yuwa tangba nam gyongko cha yoji juyu an MPP or remain in Mexico. Gushab Trump ki neti be zingyong ki twezo ki gyulong ta gyulong oma shirsung leshi nam swebare kyun yong ne zingyong ki yuwa mangbu tang yoba nam mikse tega rang cha yo chi judu when Congress set up many of these programs. Gushab Trump ki neti be zingyong ki rengla gyabju wa nyungule le me bata Gushab Biden ki gyabju wa bomchik ta nyiti nga tong la par gyu khele na yo wengya nedun yeshi be ngosu la len ke gyu leka mangbu dun la la yo chi ju yo gyabju we shisha la gen yo be lekung mangbo go gyab sa yo bata lekung tezu ledun shen du shim yo bata gyabju wa lensam shab ne sung leje mangbu leka yu yo baten lekung tezu gyasu che go bata ngale lakba nuba denba su go Gushab Biden ki zinjo neti be kapsu neyam la dongle che go ba zo cha gyun ba tha thiken ki penjo nyamcha chim ba nam gyasu che go ba tha mi so yo gyu nam zo cha gyu yin ba den che go be le dun khon la chimi ne bu ke che shu che la le gyu ma re je ne du ye shi be ju du Build these agencies and make them stronger and better than they were before.